ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loomso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 U MLA jong Maulai constituency uba process ti Sawkmie haga khandai tarik ubnai naiwing arajar arpuai ula ai Jingïarap sanpo hajar tingka syaka Seng Nongkhap Shñiuh kabalatip kum ka Maulai Barber Association bat shilak tingka syaka Mautawar Sports Club haga Jingïlang kabalalong ha office trekam jong u ha Maulai Nongpudeng. Haga ni gajuk kasngi uba Sawkmie ula airu da kasong pisa bat ki jersey syaka Nongkhap Sports Club bat ya kaseng samla Nongkhap. Habai day bat kini jing ai Jingïarap urang ba Shnong jog Shnong Mautawar uba si Kharkongor ula ai khublei bat ula pen pauru ya jing sngongu ya MLA. Nakaliang jog Shnong kala ai tiru ya shiti pen kan mau ha MLA haga bay day bat ki kampen roi hapo Shnong. Kani ka jing ya kendu jungi kamdei ke batang mentah Andai kadi bangila ya kendu teng ya pi po jong ka chamber jong ka assembly ilawan ban ya kendu pi na ke banta ki jindon kam jong ka Shnong jong ka badi bat ka surok habade bat ka bat ka bayde ki kam jong ka sport club bat handre ba mengi ma ki ki jingwan jong ka long banta ki ki jing ya wan jong barok kila urlo ki jing khon jong pi ka sport club ka dei ka ba mengi ki ma ki mengi bangila ya kendu bat pi bakini ki no kam jong ka sport club kila ya kendu bat nanta balas tam biang ka ka game ki jing la ka polo ya ke ek wapi kila pular bat menta pi la pen urlo besh bon ya pi nak bana ke Jingïarap jong pi ka ba silak tengka ka ba PPI ya ke ka Mautawar Sport Club jongi mato ai ba ke ka Mautawar Sport Club kan yo ya ke jing kiu shapra hakisnem ki puar barak mandangwan namar ka jingele kai ka dei ru ba menta ka pli ya kalat ke lendi hakikam gijam kamdei tamo bangi job ya ke jingele kai polo andre ka dei ka career Tingi lai ibon bagi bawat nak kini kitan jungi kibari kumjong ubak kongji dan ni berkiwai kibana kini kijingnya lekai kilala ban yo ya kejingim tega dei ke karier nak banta jungi tingi ngingit skam bagi kur samla jungi kini kiriu lekai nak kacunong jungi ro kindai kibayo ya kikam kijam lengba jungi kini kisap kipong kibaki jon kini kisap jingnya lekai diringkat kijing kersan jungpi ya kini ka Mautawar Sport Club khempet kan salah ban ya syakmat nak banta bakan Penbet penbiang yang kijing kam per la kadai bagi kam juga coaching kikam banpe yang kijing don kam kibadai yang teh po jong teh ka polo ground bat kiwe kijing don kam te kubi sibo ni piba kenang yo kamet ka bokot ka bakia di masotan na ru namar ba pikhat ikini ki perlo ko kini ka singi ba pi ikner yang kijing Jingïarap kijong pe bat akalian junga ngaju ya kendo ya pi man ka por bangiwan kam judon kata ba pi ai kita ki kentin da sebangin ni pha kita kijing susalut Dari berbor ngiyo ikentin jong kecing kermen. Jika dia kini bagi semua tenat, bagi semua sengan, berfilm sisa aku mukpa jong kamalai jongi barok kawai, mengalah manong iman bagi kesenong jongi fikam no bah. Dia tu shua bangan penkut amar ganam sim, kita sini kita nom jongi napo jong barber, napo jongi no bolo, dia sekian sini napo jong Mautawar Sport Club dan keren kendian. Dia sisi ngah jong jong play view, play no IP kemet kabokoi kebakia. Kenala ban train aku tak jong kam jong kamalai barok kawai, bakam tam seka senong jongi keba Hak jingpet jong anak kapor ngajong kabangila di barbahaban fokus siya katay katay tang baglalong kung ka headquarter jong kamaulay bagadon ka blok ribun ki mentagi nong sino ki flok siya kanay ka sinong jongi banwan sino di jingdon kam ki badai naduk ka surok ki badai naduk ka light ki badai naduk ka ki bangi juyay pensuo ya pi na kapor si kapor di bangon nam sim ya kapor si bit ba ang yang ningilawan na kanyan jongi ki nokit kam sino iwan hiru na kaburom mengaring kat asal bashnong asal sekretari bagi dan kiwe bagi mengi nilai semua nya wan lang di hendai kim sila laban lai tukum jur bansenra ni kini ki samla jungi ki bari na klop ti kum ni banam sim kapol ki pa sekretari ru in ai ya gane ka siti ban pen kabau biang ya fi ya kini ki kam ki bedai ha baliang jo ki surak jong baro south li ki dong kawai ni ki dong ri bahap sekri division ilali banyak kendu iki officer ko ki jong ka kamur banwan tu kabau ki ngilawan Hukum juru ikini kisruk balik po ada tamdong lagi production bakal musik. Di sekretari sa ai dengan kiti iba selek berentam. Hukum juru masuk tenang hadi baki ai ko kubor ba sibet jan met. Kesadan ke meeting baki engineers na ka banta ban pembit penbiang ya ko mereka sinong jadi. Dikini berkhot ngi debok jing karfa akiba. Bangangit skam kuma pidai berbor bakner ba kit kiai ki kam ba buddi ni ki berkhot asinong Mautawar jungi ke Jingïarap chongpi kan yo ya kini kijing kam ki ba pero
nakaliang ka jongi sport club ni Sawkmie Shibul na majong airport marba kung gajinya inti jong motor sport club ni kendu Shibul ni jing'e marba ngidon du menta ada jing shimenta jongi ni ka tournament pelapanya ada Shillong Sports Association de hawa ni ada penyelek karu ini atlet game de ina banyo e Jingïarap ni Sawkmie Shibul ni pau majong airport de breng jong ta jing shimenta ka jongi ni kendu Shibul ki jing'e by day ban penbiang bagi ya ki coaching fees taman penbiang in players adu ki refreshment adu ki tiada lekai by day dum ta jongki de kadang teng Shibul ki jing duna de re hapakum kata pada ni Sawkmie Shibul nang idio pada ya MLA jongi Pak Piti Sawkmie ibla la ban ai ketika man ta jongi mentang iyo ke Jingïarap ding bajong i ke belum silap tingkat te galong ka jingkemen ta jongi bagi nang la ban ai ke jingkirsan nam ta ke sport club enjoy ke jinglek kai bidang sa sedin bagi dang yo pen tebet chu ha be dai ke players lek kai limba ke jingnok senyang jongpi ina man pen biang chu ha be dai nam ta jong players baro kana bagi nang la ban jam sapang da ke jingjob te na kaliang jongi ke sport club hi ibn pa bujingkemen berkhau but ibn ai ibn ong dai kai bingidon kolong ba ublei nong kui phi ba na ai phi kemet ke bukat ke bkhia ba ublei na ai phi ke jingstan pinang la ban kentiu seprang ya ke ga maulai constituency jongi but kham tam pinang la ru ban ai ke jingkirsan ru kura ga jong phi ya ki samla ke berang hisap ki ba pher berang ni maulai jongi khnang makanya ka Shñiuh ko jongi kunju mulai berapawai kenang la ban sei kisamla namun taban long ki klur jong ka Shñiuh jong karib ke jai pendeu ke jongi ni play na age jingstan fiba kenang la ban sei Shibul ke kenang la ban yarap yangi kisamla ke berang jing i ban kentil ke prasamla ta kini kentil dia play Shibul ni kumgi Nongkhap Shñiuh nimla thamda Shñiuh e ba ha por ba don ko lockdown babon ki brio ki Nongkhap thing na kada bi tiang yu yang jingpang rei MA jungi iba ki Sawkmie dalek man ki dong ki thai ban taneri ki Jingïarap jungi ha ki brio ki ba tuna ka Jingïarap ha ki nong pre kam jong boker la re ki nong pre kam mistri de ki nong pre furniture ki nong pre ki no gi wa ki nong sachai nong pat kham tam ni ki nong khap su ujur ini so ban ai ko lei na kumta ka Jingïarap jopi la kener ka Jingïarap ya ki brio ki baduna isha ka Jingïarap ki dai brio batrai stom na kumta mun penhe insan pat pen kiu ya ka tong jong snong bolai hi bura ko ni kum na kaleng action ni so ai ko play fi namta ka Jingïarap jopi khamtam namta ka ni ka scheme of his ai ni san ko jaran ka gai shibun ba nang trei shapang e kam jopi nang la shu nang ya shakmat blai na penjalan shu ya ga jingtrei jupi nang ma phin nang la shu bandang penkiu penhe pensan ni nong shu snong jong ka dom mulai hi bro koi haka jingpa jungi kun kinong yalam jong kaspon no kolong te so ngi kerpa de phi ba athrai baro hi ki motor ki kamolai baro hi lapre ki molai baro athrai kamadan jong ko kolong athrai kade kawai na kamadan kabala bonong ba ka Shñiuh tam te so ngi kerpa de phi ngathrai katba phila lai bor nginsa persang hi ban ya kendo ipi ban Jingïarap lese hakono godor phila ban yarap so wala kata ru ngathrai watlai dei Jingïarap iba khandiat ru nakaleng jungi ka sport baga samla Shñiuh ni ai ke jingkit kitbo kirwiang epi ba pinangla ban chakri ya unu pai maulai jongi hoi ngisu thu wan ngiru ibat ka kampai ba kamder basok te kat pilai ba chakri kat ka maulai te kamder basok te takini ki kitel publish bus di Sawkmie bagi kendu ke syam ang depo ini kong desya bulakan de badanial ha kapade barka kajunon kam jauh ki Nongkhap Shñiuh maulai ha lockdown ka ba kunto snem ka de apor koi nak ne jonga la pular ya ki Nongkhap Shñiuh maulai ka Seng jo Nongkhap Shñiuh maulai
Panjarap iki san pho jar tingka na bata ka jinon kam ka beri do association. To scam na kaliang jong ka association nga tray kilang mo tray ki Sawkmie laklet kami phone me show mo tray laklet nrei nga ka di beriu ka long ba sisi mengla pular jimut di phat hi ka do apa ka api jonga de ka jimut jong phat jonga de bata ka sa de por di tong Sawkmie mo da kasing sa IP ka ni ka circular jonga na kaliang jong Nongkhap Shñiuh mo lai perhatian jom ka kumtung dengan ai Jingïarap na kata kita Shñiuh mulai berserak. Bukun pada kini ki Nongkhap ki dan kini ki beauty parlor. Itu pada kini ki bun lagi beauty parlor. California kong ba pek mena kini pil ai Jingïarap na lagi sendang Nongkhap Shñiuh sendang. Kemudian ni yang ni pada ki beauty parlor. Dia kong akan don singe na dia jepiru. Hadin ketua. Bun lagi beauty parlor pemulai. Bun ki beauty parlor na mulai kira kedua inga shimet hina ne juki gilawan amar nak yang juki ngal ong gidan association na gidan yang pengen na juki ngal association de kala ale kumno bermata ka basa nak yang jungahi nak yang junga kala keren yaki galong ba kan khamha ba apply shimet dengan IT shimet na bata joka jadi ki beauty parlor jo mulai ki bro away jonga Sawkmie nak yang junga kalong hadin lockdown kumtul ka zanya Baik bah kerja jar sistem nakam jam lockdown lah ya persang bahai favorit pada display jomli tomatari pemurlong nak betaja ke asu pak nak betaja ke bidi pador ng Sawkmie bah pun bah ke bidi pador mulai ke lawan kedua hilang kacang di mana kini hak bedi berka lockdown ni lah ya persang bahai favorit pada kini ada Jingïarap bedi nak betaja ke baik bah rejo betah to ka benda ka sa kaliang ko ibeda ka benda na kaliang jonga ngalaken ni badannya hak bade barki kini ki bukan khap Shñiuh mulai de scam makani ngasa nisem ko inspection ngalaken manakani ngin page ke long bang sebu inspection na kaliang jonga pa na kaliang present secretary mo ngisa visit ke long yaki bukan khap Shñiuh mulai ngisa page ke ngisa page na kaliang jonga pa na joki kaban na kaliang joki long individual na ken mo pa individual sibat ngirap yaki kita pej hanur kom maki terikam ke domba ni samla jungi kabur kom ka bajam kaya di pila sutu abuan nang nak ni asem mo nak leng di kadon rejingmen de kemen ba kadon rejingmen so pej nang nam inde tang na kaliang jom piru ni sekali kini ki beauty parlor jeng mulai ru nak lai ki na so nan pej de kini pej hanur kom men yo penyerap kerpang nam da joki nama ka jing mu ko jonga hi ka long ban kersian nak bata ki brio jongi kam tam akan di lockdown babun ki brio ki bateri kam lejong i pros ketu morga saving ladan ka pisah ko paing la ki bo ko yeng dan apa ta lockdown askudan kam ke tu mundan show kalau ban safe apa bang la dia berani apa yeng ko sem ki bo jini apa jaga de beta jonga ka long ban kersian ka yaki brio jongi ki samla jongi ki dal po konsi ban kersian hakaliang joka kam pajam di pisung thuo ni kong na siya pingi kwa kalau bagi brio jingi ke dan kami ke ba kawe ke nomor tristom de bata basa pada ke nomor smart kan di nomor juga ka nomor ba to ni kalau bang chukun tu pi ben tristom de ka ding bata juga pada ka long ban tu ye pi ban ya tristom maka bata juga ban kersian ban ka ha ka do ka bata di hakni isni mata hadin jom lockdown ke bang Sawkmie bai bangi barong laka de mulai de motor hakki brio jingi ko khambon klai tristam ha par haju ko por ko bon brio jingi do dan man tre business de pek bahang sim da bon ho brio jingi business dan ko bon la de chor bon mata ga long klai do ha ki don bon mata ki ba terwa jing bam ki bakri ki don do brio do ha nak jong ni ki sim mata ki brio jingi landang man tre business apok snong ni thau pa jo hayo ro ni sim pe hayo bon ba ki brio jingi do nak jaka istri jom kam nomor balik kalau Jingïarap nikah kat pothai kalau benda junga hi kalau ban kersian nak beta ki samla jungi bat ki brio jungi bedai la kajong kam jam to habdi motor post stop masuk ke ben kum dong ikpat dalam motor post stop agla kemna nak leng bayande mo nak leng basnong kum tu atli tan ben ki games ko ye drone par ko bere job nen ma activity segi basa atli ko sem job ega benda junga kalau ban kersian ni motor post stop kersian ni klub dan badan apa jong ka mulai dengan jong ka de wei
Ka jingkersian juga kadong yaki sports club ka syong kemeta katkum ke benda. Ki bedai benda badai populo kadong laga jong. Bedai pulo kadong laga jong. Bedai mulai laga jong. Ki bedai bedai syong thau laga jong. Yang ni mata kadong yang ni mata kadong ka pher mata. Bagi mut ka nakadang jong ka motor sports club ka jingkerap ka pher. To kerti sports club mana ni lai jela pher kerti sports club. Nomor ba kamu tu bersuara kaya kamu tu plus mata siap hi kamu tu pikirong kita lokal kai kita laga jong. Taman hari ni nama step kita pergi club kamu mulai kita pergi ni. Nak kena jengi ba. Oswa kerjandem bandar kena jengi ham tem bersuan. Kita silia kain apa 4 division. Sampai kan number jengi. Number jengi bandar kena jengi. Banyak sebut kerjaan. Dekat don kampat. Nak kena pergi ke dalam penstau. Masih mentah apa puluh. Adam dehi lak penuh kalau ka jikit kia, nak kalian kamtam nak kalian sports club, nak kalian jam kino sosial, kumangi kan kalau kau bayar ha, maka ekspedisi aku pun ha, kalau sports club bro, masuk ke band bagi di sebelah rumah kita dan musim ha, apa kertiau yang kita rasa sebelah kalian football, dengan apa itu ya kan kalau sports club kita kejar kat, kita don jemput, kamu tak ada 4 division dan semua taruh ada dorkat bagi, kerjaan itu. Maka benda jumlah higa lawan kertiau yang kisamla jom mulai anak jom sab kamu meki kidan. Nama tak jikti bujung hi, sekarang tak hisi arsni, kamtam nari bayne udah ini kisamla bukti dan beli lah air sab terpang berwai. Ini sebelum yang ni ka singing competition, kan ni ka singing competition. Sekarang tu saya sekarang apa jom batisi, hari ni kesambi batisi. Kabah kajing wai kajing singing competition ni kalau si benda. Namar ka meklia jungi ka sedap san fokustem hak arko trik juri arko kameklia na siyo ka sedap san fokustem de kum kada kajing pedomuro mingi ka sedap san fokustem kameklia kamtam ngade golden jubilee celebration yang sepelong ya ka singing competition tangi jungi do mulai hang ni pada kajing wai long klik tang kajing wai tenrai pi kajing wai tenrai do jual iri makan syong mata kan syong mata haji samla jungi lagi dan bapa ki mencuri komposi, lani mata kalau bagian kita ni jual iri kesyong hang samlah. Dia kita ni rules in dong ni seperti dia ki. Kita sahaja yang berisi benda ini. Dia kejingkuat jual lagi samlah dong mulai. Baru kau begini si mata penpawi ni kesap kau. Ia kan ni seperti social media. Dan itu kan ni orang nak ni mata atau kompetisi kalau tik dan samlah mulai. Dia lemah social media mata. Istilah bela post mata kau baru ibutel ini. Kinong sungkup mata borok kau ikut perhatian kan ayat borok kau ikut nak dia pom Malaysia jengi lah dia pom North East jengi India jengi para perhatian borok kau ikut dengan layak iya kesak bagi bon kita jengi ki khasi jengi dan borok ikut perhatian kan nunggu ni semua keban hamtam iya kerja jengbet ki samla jengi kalau hamtam agar wai ke siapa ni ki borok dia kerja cepat sebentar pada hak ni itu ya ki ila bo ya cash prize ke ba arpusan hajar tingkah Apsana jar ya kita bukan nikong, si jar baar, bagi balai kalau menjawab jar, kini kalau kita memang berseluruh dan suka consolation prize, kita bagi labu kalau nak kepada jong, samla kejongi, di hang ni mendak kalau barok, kalau open to all, kamdal ke H bar, atau si orang dan wira samla orang ba, i pai jengi na hamarwai la dong naik post nam syam orang kan biar best, naik post nam sebab biar mana dan H bar mata, nama hang ni mata. Kadang ke cash prize, youngest participant berdua high prize, mata mereka oldest participant. Cuma syai dan untuk diperlok untuk memajukan penangan ruang. Tapi pos 6, semua yang mana layu prize, public participant. Lebih mana? Yang ini mereka ke age bar ni baru bersih mata. Dia kata jitu juga hibat ketiu kalau ya konstituensi, ya mulai kalau habis mata baru. Kita ni bawa orang beli bat pemilik ekselon mereka. Ia benda besar juga. Ini mula kalau bentur pun, hingga kadi untuk membeli juga mulai. Pada kerja kat medang semua organize ya kami clear berkuai kita nampai nang start ni. Tapi habis tu lejong benda. Ini benda loktik. Konsi juga nak beli kanu beli. Kadi membeli juga mulai. Dalam dia kesong lagi start juga ban. Kalau lagi di polisi lagi program lagi itu kadi kesong. Pemulai ni lah ban design. Cepat pada. Atau kamu pin hapan jok tin jo kamu jok tin guru pemerlo ma de terdaw ni kini kan orang mulai benda jumlah hingga dekat sesi ai tu bagi kepang nak yang jong ki
Kini Nongkhap kini Seng Nongkhap Shñiuh mulai ya cepat beri Nongkhap api dengan dorkat mereka mentah dorkat api baru juga modal stop ru nggak sekarang dengan dorkat macam tihi dengan modal stop terus dan macam poin nak cakamat dan dorang bahas nak poin nak tinggi dorkat ini dikit dia pak pemerintah ini dikit mentah baru juga nongkalo nak kira cepat nak kalian sambil ada dorkat dengan dorkat api akan nombor dorkat pin berada cingbit dan berada cingpiang benda juga kalau nak benda juga nak berapa kenpiu ya ke konstitusi atau nak jika ada kuat konstitusi juga mulai dengan konstitusi ke berpikir kepada upah nak berapa kuat benda yang sama lagi yang nakam kejam ke belah kesini dong sedang parkilti pada kajingku dah kajing senai jumlah apa mulai dengan job yang kajing parkilti apa mulai lah untuk yang nak kalian kejungi nak berpikir dengan sarkar disungguh abang sarkar kapir maka jitmu jengi kalau itu kamu mulai kita menjadi civil subdivision kata jitmu juga maka mulai kita civil subdivision pada orang tak kata cakap bahaya kisah bahaya kadang kata terang juga jika benda masa ngidon kam apa sarkar adun sarkar kau pian dipilih ya bisa nak ada pilih dapat kat atau kau apa yang mana ingin hapit nak kanu benda pengian amun sarkar karena menyo macam betul samla jengi don kam don jak kade kata paro haji ngi yo berkat pilen da kadang orang ini pai ba nak le pai ba mulai kam dam semal mulai hap nak le jopi ke long hap ban pen hitrestam ban job up di Sawkmie hap job up di Sawkmie ke jingkan men don pai kile jar khat babakla nang ta dewan batmai ke mulai jika ban kiu ke nang hiar mulai ka mulai dan ngi ba mulai dan hiar ba bahkan kiu kena malat nak le pi trestam job ngah nama ini kiu nak kalian borok. Apa job mengat tidak ada lupa. Jika kita ada lupa, kita harus pun pakai plan. Wajib bukti Sawkmie kalian kata kita bukan kilo. Mabring nak lupa. Nak lupa kalau jaga buat berkat bagi sekian menteri. Lagi beli dalam syarikat Jingïarap. Jingïarap hadu kata. Dengan syarikat itu sama tak. Kami kan mulai berbahasa. Ini yang orang kiwi sini kita pergi angkat dalam skim. Dia benar. Dalam skim dia kata. Ada jelas mulai modal sekolah yang pergi kata lah biar kita orang jinon kami ngindorkan. Kalau kalian ngindorkan, maka tak akan digigit mudah kalian coba.